Ubizwe yimi mntana. Okay baba. Ubizwe umoya. Ngiyalizwa mntana. Noma singabingelelana ukubingelelana kuzasithatha isikhathi. Into engikubizele yona azi kukhona into ehleli phezulu kwakho ekuhluphayo. Esenhlizweni yakho. Liqiniso. Eyiye kuzise la. Liqiniso. Usiza lapha nje ukuthi ngikhulume nawe ukuthi kathi mdala kwahamba kathi kuhamba kusithela ithunzeni eminyama phambili kwakho kusithela ithunzeni eminyama. Osokungadala ukuthi la manje ube umuntu lwana ukuthi uyasihlela ungalamuzi. Kanti kuyenzakalani ngoba lamanje nibona inyembezi zigcwele isihlathi so. Ngibuzo ukuthi inyembezi zagcwala isihlathi kanti wakhala ngani kwathi kulomuntu okuthiwa uprecious. Uprecious uyamazi na mdala? Uprecious ngiyamazi mdala. Lapho lichaye khona. Uprecious nguye vele ngifuna ukumthatha. Uprecious nguye ufuna ukumthatha. Kodwa akukahlangani kuhle ngoba kulabantu embathumela kuyo. Abantu abathumela kubo fanele siqale silungise ezinye izinto. Qala. Sesingamwina singamwini. Uprecious. Kodwa ke uNkulunkulu ukhona masingayenza imithandazo. uNkulunkulu engasiphendula. Kakhulu mntana. Kulokho esikufunayo. Hayi ngizwile mntana. i-R50 yami. Amfuna ukulala ngalayo namhlanje. Hayi ngizwile mntana tani ngihlanganise. Kodwa ngizakubiza futhi ngoba kangiqedanga. Ngisafuna uqeda umama. Uzafunakala ukuthi utholeni imithandazo eqinileyo. Baba. Buya mdala. Ngibengaqedanga lapha. Ngibengaqedanga nawe vele namhlanje ngizakuhamba nzima. Namhlanje impela uzasuka lapho ungasazizwa kahle. Kakhulu. Umoya sukuphindile lapha. Umoya lokusola kakhulu ngento ehleli phezulu kwakho. Kakhulu. Lapha emdala wami mangihamba ngikhuluma ngizokhuluma kakhulu ngesimo sesintu esikhamba sihleli esimeni sesiko lwakini. Uyabona esikweni lakini mdala wami. Kunento ezingaqondanga, ezingahambi kahle but mazingahambi kahle so into le isuke kudala labo khokho labadala abazala lina. Lokho liqiniso mdala kakhulu. So angikwazi ukuthi abadala yebo basithakathayo indaba. Hayi abadala kabathakala. Into zesintu kade bezisebenzisa kudala bachiya esezihamba sesiyibi emoya phezulu kwempilo ezingezene sesizichithela izinto lezama ukuziyakha ngesimo sezandla zenu. Cela umbuzo khona lapho vele ngithanda ukuthi mangikhuluma nomuntu ebuze. Leyo liqiniso mntana. Iqiniso. Khona lapha kuzofunakalani amakhovula esilwane. Mawufunakala amakhovula esilwane kuyefunakala lenyembezi zexoxo. Kuyefunakala namakaka engqungqulu. Ngoba uyazi ingqungqulu vele kunzima ukuthi ungayithola ikaka layo ufanele ukuthi abantu sidinga umuntu ozoyayidinga phakathi kwamanzi ukuze wathole. Amakhovula esilwane mdala kunzima ukuthi ungathole. Ithe la lenyembezi exoxo. Lenyembezi exoxo. Akula yini mdala angeli ngitholele mina bese ngiphathela kuya kuyimalini konke. Lokho ngizazama ukuthi ngitry khona konke kuphelele. Amakhovula esilwane, inyembezi exoxo konke 1.5. Konke makuyenza konke ukuthi 3000 rand. Abutoto belokuzeni ke. Hayi leyo ngizakuzamela. Ngicabanga ukuthi kukhona umuntu vele wathwasa emanzini. Ongakwazi ukuthuma yini ebuyele futhi emanzini edinga ebuye nawo. Ubutoto bakhona. So amakhovula esilwane i1.5 ewodwa. I1. Siyadura ngoba impilo yakho. Imali yasetshenzwa mntana. Imali yasetshenzwa impilo yakho. So labe lifuna yonke kanye. Unganika 1.5? Amakhovula esilwane. Uphinde ukuya kwesikhathi usuyanika futhi 1.5 enyembezi zexoxo. Hayi kulungile mntana. Safuna uqeda umama ngoba wena into zakwade ziyinkinga umama nguye neproblem. Enkulu. Hayi kulungile mntana. Hayi kubonga mina. Nginkolele mama sesike ngalingenela. Siyabonga baba. Sike ngangenela phambi kwenu. Hambe kahle. Hayi kulungile.